Vozači i radnici Prijepoljskog komunalnog preduzeća okupili su se kako bi prošli kratku obuku za rad na novom kamionu za iznošenje komunalnog otpada, koji će nakon registracije izaći na Prijepoljske ulice. Iako je javna nabavka raspisana prošle godine, zbog problema u proizvodnji na svetskom tržištu, nešto duže se čekalo na isporuku kamiona. Kamion je zapremni autosmećar, zapremni 15 metara kubnih. Na njemu ima i priključak koji istovara i kontejnere od 5 kubika. Takav kamion do sad nismo imali i rijetko ga ko ima na ovim prostorima. Kamion je turske proizvodnje marke BMC. Karakteristikama on, vjerujte mi, da spada u red najboljih kamiona koji se vozi našim ovim drumovima. Opremljen je svim mogućim priključcima, bez curenja tečnog sadržaja iz otpada, kao i bit će sprečeno prospanje pepela. Znači nam mnogo, mislim da ćemo sa ovim poboljšati uslugu jako u narednom periodu, tim pre što upravo u toku iduće sedmice raspisujemo javnu nabavku za još jedan kamion koji je, već smo rekli, donacija japanske ambasade. Njega očekujemo ne pre pola godine zbog te situacije, zbog nestašice kamiona. Sa ovim i kamionom nabavljenim pre 2 godine, vozni park je osvežen, a za znatno poboljšanje usluge bila bi potrebna još 2 kamiona, kaže Beganović. Zbog toga je ovo preduzeće konkurisalo kod Ministarstva zaštite životne sredine za 2 kamiona, a u pregovorima su i sa Turskom razvojnom agencijom oko donacije jednog. Novi kamion ima garanciju 2 godine i godinu dana besplatan servis, a kako nova vozila znatno manje troše i ne kvare se, značajno doprinose uštedama.